салом бинандагони азиз, соат ба вақти Прага 10 аст ва ман Шалои Гулхоҷат дар хидмати шумо бо хабарҳои тоза. Имрӯз 9 феврал аз он мегӯем ки марги сокинон аз офатҳои табиӣ зиёд шудааст. Дар Тоҷикистон нафақаи ятимони кулро боло бурданд. Маҳмад Боқиров аз раиси ҷумҳур хост фикри ӯро ҳам шунаванд. Оташ задани 2 таксии 4-1 дар Бухтар дар Санкт-Петербург нафареро боздошт карданд ки барои муҳоҷирон ба таври ғайриқонунӣ шиносномаи Русияро медод. Хабарҳои дигарро низ дорем. Рустам Назарзода, раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ мегӯяд, соли гузашта дар пайи сар задани офатҳои табиӣ дар Тоҷикистон 42 нафар ҷони худро аз даст доданд. ӯ имрӯз зимни нишасти хабарӣ таъкид намуд ки марги сокинон аз офатҳои табиӣ дар соли 2020 8 нафарро ташкил медод. Тоҷикистон яке аз кишварҳои осебпазир дар баробари фалокатҳои табиӣ ба мисли тармаву лағжиши хок ва селу обхезӣ аст ва кишвар солона аз фалокатҳо миллионҳо доллар хисорот мебинад. тафсилоти нишасти хабарии Рустам Назарзодаро дар сомонаи радиозодӣ ва ахбори имрӯза пешкаши шумо хоҳем кард. эҳтимол меравад ки дар Тоҷикистон нархи истифодаи оби полези гарон ва ба кишоварзон зарбаи иловагӣ шавад. Дар агентии беҳдошти замин ва обёрии кишвар гуфтанд, чунин тасмим ба хотири бозгардонии қарзҳои деҳқонон аст ки аз 14 миллион доллар бештар шудааст. Холмурод Раҳмон, раҳбари агентӣ, дирӯз гуфт, бино ба арзон будани тарифаҳои обрасонӣ хароҷоти онҳо пӯшонида намешавад, вале аксари деҳқонон ҳаққи обро пардохт карда наметавонанд, чунки пули хидматрасонӣ қисми зиёди хароҷоти маҳсулоти онҳоро ташкил медиҳад. дар Тоҷикистон нафақаи ятимони кул зиёд шуд. бино ба иттилои Дилмурод Давлатзода, раҳбари оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, ҳаҷми миёнаи пардохтҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони ятим дар кишвар ба 232 сомониву 90 дирҳам баробар гардид. Ятимоне ки аз як волидайн маҳруманд 151 сомониву 75 дирҳам хоҳанд гирифт. ҳафтаи гузашта вазири адлияи Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ гуфта буд ки соли гузашта дар натиҷаи бекор шудани ақди никоҳҳо наздики 15 000 кӯдак дар тарбияи яке аз волидони худ боқӣ монданд. тибқи умури расмӣ феълан дар кишвар 1653 ятими кул ба қайд гирифта шуда, шумори ятимоне ки яке аз волидонашонро аз даст доданд беш аз 79 000 нафарро ташкил медиҳад. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. раиси Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон дирӯз зимни нишасти хабарӣ гуфт ки номаи гурӯҳи 44-ро дар бораи ба онҳо ҷудо кардани ним соат вақти телевизиони маҳаллии Бадахшон дастрас накардааст. вале дар идома Нуриддин Саид афзуд ки телевизионҳо ҳаққи пахш кардани иттилооти хилофи манфиатҳои миллатро надоранд ва ҳеҷ гоҳ эфирро ба чунин шахсиятҳо намедиҳанд. бинандагони азиз, гузориши муфассал дар бораи нишасти Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мешавад. дар зимни шаби гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ паёми видеои Маҳмад Боқиров, яке аз шахсони бонуфуз дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон нашр шуд. ҳафтаи пеш Додистонии вилояти Бадахшон эълон кард ки ба зидди Маҳмад Боқиров бар асоси 4 моддаи кодекси ҷиноӣ парванда кушодааст. Маҳмад Боқиров аз ҷумла дар ин низороташ аз президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон хоҳиш мекунад ки як маротиба фикри тарафи ӯро ҳам шунавад ва сипас ба қазия одилона баҳо бидиҳад. полковники мустаъфии нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон худро бегуноҳ шумурда баръакс баъзе аз намояндагони мақомот аз ҷумла раиси ҳозираи вилоятро ба аъмоли ғайриқонунӣ ва доштани хусумати шахсӣ муттаҳам кардааст. вай дар идома аз он шикоят мекунад ки 30 сол боз зери фишору таъқиби мақомоти давлатӣ қарор дорад. сабабашро намедонам. шояд тарафдори ростиву адолат ҳастам. гапи ҳақро мегӯям ва аз мардум пуштибонӣ мекунам. мо душман нестем, на ба давлат хиёнат кардем ва на ба раиси ҷумҳурӣ. фақат хоҳони осудагии мулк ҳастему бас, мегӯяд Муҳаммад Боқиров. вокуниши мақомот ва раиси вилоят ба изҳороти Маҳмад Боқиров феълан маълум нест.
یک کارمند خدمات مجرد سنت پترزبورگ در فروش غیرقانونی شناسنامه‌های روسیه به مجرم گمانبر دانسته می شود. نسبت او پرونده جنایی باز شده است و همه حجت‌های تهیه کرده‌اش در آینده نزدیک بکار می‌گردند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی سرریاست کارهای داخلی ولایت، نقشه جنایی دادن حجت‌ها در ماه ایول سال گذشته از جانب متخصصان خدمات امنیت داخلی این شعبه آشکار کرده شد. طبق فرضیه تفتیشات، کارمند شعبه مربوط به شهروندی تاتیانا زیاتیوا برای وضع مبلغ از مجرمان به مخزن اطلاع معلومات بر دروغ را درباره گویا صاحب شهروندی بودن آنها را وارد می‌کرده است. احتمال می‌رود که نام برده بود چنین را صدها حجت را به شهروندان خارجی و اکثرا زادگان سابق شوروی داده، گذشته از این خویشاوندان مجرم غیرقانونی به شرافت او حقوق امتیازناک بود و باش در روسیه را به دست آوردند. هیئت حکومت طالبان همچون نماینده افغانستان برای شرکت در کنفرانس دوم کشورهای کمکرسان به ژنو سفر کرده است. پیش بینی می شود که هیئت طالبان با نمایندگان صلیب سرخ، حکومت شویتزاریا و مقامداران اروپایی دیدار و گفتگو خواهد داشت. وزارت کارهای خارجه شویتزاریا میگوید حضور طالبان معنای آن را ندارد که حکومت زیر نظر این جنبش تندگرای اسلامی همچون نماینده رسمی افغانستان اعتراف شده است. از ماه آگوست سال گذشته، یعنی از زمان سر قدرت آمدن طالبان، کمک به افغانستان متوقف شده، وضع بشری این کشور وخیم گردیده است. سازمان غیر دولتی ژنو کل میزبانی این نشست را که پشت درهای بسته صورت میگیرد بر دوش خواهد داشت. این سازمان ابراز داشته است که در کنفرانس کمک به افغانستان و احترام حقوق بشر در این کشور بررسی می شود. ماه گذشته در نروژ هم یک کنفرانس کمک به افغانستان دایر شده. در آن هیئت 15 نفره طالبان شرکت داشت. در پایان آن نشست تاکید شد که تقدیم کمک به افغانستان با احترام حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی ارتباط داده می شود. تا کنون یگان کشور عالم حکومت طالبان را رسما اعتراف نکرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در شهر بختر 2 ماشین شرکت یک تاکسی را آتش زدند. این حادثه روز شنبه 5 فوریه رخ داده است. گفته می شود به ماشین ها بنزین پاشیده بعداً آتش زدند. برای آشکار کردن این جنایت وزنین، گروه اپراتیوی تفتیشاتی سازمان داده شده است. بعد چند هنگام کوشش ترک جمهوری در گذرگاه فاتح آباد در ولایت سوخت، ساکن 26 ساله بختر، راننده سابق تاکسی 333 اسرائیل تیشایف همچون گمانبر بازداشت شد. وزارت کارهای داخلی گفت تیشایف جنایت مذکور را از حیثیت بدبینی و غرض شخصی نسبت رانندگان تاکسی 11 صادر نموده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه از صدمه خبر داد که در مرکز دوشنبه به عمل آمده و در نتیجه آن 2 متر مربع سنگ‌های آرایشی و 20 متر پنجره‌های کناری را پره کارنوش‌های هم گردیدند. به قول منبع ساعت 5 صبح 7 فوریه خالق جان نظیرов ساکن 26 ساله پایتخت سرعت حرکت ماشینش را بلند نموده اداره آن را از دست می‌دهد و در روبروی بینای مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت به صدمه دچار می‌شود. در پی یک جوان زن 30 ساله جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری شده است. طبق آمار وزارت کارهای داخلی سال گذشته بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌ها 395 نفر جان خود را از دست داده و 1218 کسی دیگر مجروح گردیدند. شهردار اصفهان از منزل‌های ساکنان آسیب دیده در مناقشه مرزی با قرغیزستان در جماعت‌های سرخ و چورکو دیدن نموده است. بهاوالدین بهادرزاده به مردم ضرر دیده کمک وعده کرده است. به اطلاع مقامات تاجیک در پی مناقشه 27 ینور امسال در جماعت‌های سرخ و چورکو 52 بنا استقامتی و انشاءات یاریرسان از جمله 4 بنا، آشخانه، نانوایخانه، مغازه و مرکز سلامتی نیز خراب شدند. اداره حالت‌های فوق‌العاده شهر اصفهان خسارات رسیده از این درگیری را 1.5 میلیون سومانی حساب کرده است.
بینندگان عزیز، اکنون برای شما عید قرب 1000 خورجی در تاجیکستان اطلاع میدیم. بانک ملی برای امروز 9 فوریه قرب 1000 روبل روسی را 150 سومانی و 20 درم تعیین کرده است که نسبت دیروز 70 درم زیادتر میباشد. $1 11 سومانی و 30 درم و 1 یورو 12 سومانی و 90 درم نرخ‌گذاری شده است. با عرض سپاس با یکایک شما دوستان خوبی رادیو آزادی که امروز همراه ما هستید. من نشین نوبتی سرخط رادیو رو به پایان میبرم. انتظار شما در برنامه اخبار آزادی خواهم بود. تا اون دم روز خوب داشته باشید.